Sending love to my motherland, a beautiful place in Africa. They love like a family, but please don't step out our toes now. We are the elephants. Oh yes, I know we can. Wow. Acholi ututwal Lakwed TV. Nyala did the ben. Tien abino. Nachalo petian me achiel. Ma atika keme. Kimio lok mamega ati. Onyo lemon bar ne direct. About Lutella. Mawan watiket gi. Ingom Acholi kakany. Lutua. Arangyo ni lok tuma pol. Kirika bedi ben pawa birika lok ini. Ikid macha bet mo karni. Pawa kere. Anatini bene. Man pawa birika lok ini. Dong. Koni. Angyo ni mo. Latit mo bilok mo. Lutera merki nini. Kian kikori. Gen doke mono en mo kele kono WhatsApp ki kono Facebook ki kono ngagini an man nong beru ki chime ikama enti kere mer mo berie chilong lok mo ke kan ma en chunye mero adam ni man kai poro ki joma no ki describing ngem gwa kama enone chika pegi mo chi ana dit ben ina pere dongin mate wajne tini pier tek twal makangat mangeo ni loke enini ikin Lutella mogo mawanti kergi ikumal ma Uganda kaka enini umiru winy timbe chwal video li bore timbe igo ni chim weko tuning in weko winy loke eni mawante ke loke ne ni amatiene uno ri nining uno ti nining kakama uno tiye wek bena arangi man per tek tutwal ki yung bot an dong lutua kawa chero koni ikom lok ki kome man lok mano wan watikere ki nino matini atamni man por tutwal ni araya lok atiye dong kama leng pitien lok ango mamio antienda tuch ki lok ini matamni ludir mamegwa hangdong ana lok keki iyam kakany loke en lutua ana kwanyo karana ichabit en mado chake inge kui me primaries ba NRM akwanyo karana apero kang'iyo Lutella ka chiel kikama pat magen gitiye one ikumalo me Uganda kakany koko ya chan enuni tiegere nyugwak chao kene koko bene tieni limano gwak kemio botoka inini kitano gitiyo kere gwak beber mabe koko le ego ni weng bene tie ento enuni pedong udolo te tien loko duju mamio kiwaje ni wan chanti ngoma Acholi kakany lok ma ana miro keme kere kini amatini
ene ngo makiwang an ananeno lutele mamegwa pere katimone maka ini neno onyo wuoro ikaber pat ka ini wuoro ikien piny chichero abe miyo la bole mana madong amira mi madong wakonyo arom citing example le mabe loyo iteso ka ini neno Anita among ma speaker obino bene itela pebot twal Anita Monge berne speaker ni tamme bene fudi kawono ner mabe pedino ri mada itela eto kawono chiero i aduol pa Anita Monge uchiero no jami ma mego kutimo ti jami me wood twal man jami me donlo dong mego Anita Monge ukero ariatie ker gangwan maber kwano lok me ariat school man ma school akula enini benetie bao dilu kiga mukene mapat maka ini wae idol tero weng chi iluo itelep me don lobo ma eno kelo i community ma ente ye mako neno ni gungung maki chimo kama en peta kor mon maki waja ni kono loka mon magiti ariat ko gicher ginywal ko non ko ngagi ni weng ticho bero an ma mon peki waja kama en no kometio ni gung kama en manen mon ma peki waja ni yoli enene ana ya gero eto mon manongat mono timo gini enuni en kikome gin ma utime boto kakany po why investment pe investment mutime mabe loyo malutela ma make wapolle ukelo ena gang namo maka ini neno gang namo ngo matimo raja ne duong loyo jem mabe ma gang namo kelo sino ini tamo nini no itamo nini ikarma no ini tiga kelo biachare ka no ikin ajena ni me wot onyome chier kunu no jemi chalo don lobo bene no tiye aneno chalo gang namo ba uno don gin maber magi kiloyo chakong ki kiriki oriat mo kirika clinic mo ma onyogwa pharmacy mo ma ibero ka chat gwa no yat iwel mupore machalo yo me konyo community onyo kama no yat weng no ngeye kape ko na ochiachi kilometer kuoe no but kauno no kong ni gin mo ma konyo kuo padano ma pe bala chalo gang namo man energy ma polu tela wale ini kukero lodge man lodge mo ma bene no be peta gete ben titu twale ikom gwakonyo
koni tourist gi kono nganga gi jomo magi agwa ke wako magi kelo download chalo isiti megulu eti no merno en no tiro mon mate tiro magi mar ruche ka en kilokom en loj ko ki nga gi le egoni en no dong target ti komgi chi en pe attack ikom the did more in specific ento atika konyo bien anatamni ludir wale ini gen gi beru lutela wale ini gen gi beru angecha ken ber gi bogo lok kingi bogo lok me dans lo bango ma gen gi bogo mano waktu beru in kom dong en me logic ken dong en me gang miele ken pien ka gen ma wunu timo almost uniformly yen le ko no cha ken be no kama wun sharing tama mi gudong giki en lok mu kene ma mera waje anga gi ma beru chali nget wu konyo won lutela pien ka in ner momot chi noni ikin jeme ma mano miru time en la tela miru bet ki joma miu tam bot en mor mere nena chalti pem la tela miru ubet ki ngat mo ma miu tam bore owajal ilok me don lobo eni tie gen mo mere tim en ilok me yo por rocho widan gwa ki nganga gini no kimini tam yo mapapa gini ene no miru betie chirong ka dong tam ne chal gwa ki miu ikirman cherka geru gamogo madong no tiga balo ko padaro mera anero ki bor char wachi no remana pa ana chayo tela wak ni timarai chao ke no ideas ena peki tiga nywa hone mabe ikien me don lobo nyo me don ma chuli ka pai ojo ana chiena ba kani dong palo tela ma chalo me gwai rom me parliament chene dong tie ma in ore romo yele itemo ki gimo ma la community kama initi here now kiri ka dong waneno lutela ma megwa chao kene dong giti ka chere ilok me loji ko ge lok me gang miel gi ena gi chiga geru neni chao kene be omier wanyang ni chamu ken no eni bene yo achiel ma gen gi chiga neno ni rwate bot gi wek no chal gwa yu me ri tela I don't know how exactly pien we upon yen mo loko bi kate kom la tela mo achiel yup mo ma ki yubo ono ni omiero konya choli ma ono miero tich palo member me parliament alo tero wa moko ma giti wa no gen ko miyo tam maber tutwal eto la tela dare tuko wo gidege ber gin mala tela cher merka winyu ne achiel ken en mege pasena di ki kom yup eno ma gikelo ni gen mala wich matera ye tutwale yup eno yuma mabe eto tela ma megwa gudoli e chingio magi wacha achiel mono wachi ni lutiana dano koni in yele itute iweko gi ber maber gidugi komi ilok matela manyor tian lokni loy luchan
kin magi wajni yoti chao kene megwani bene it's imposed on us by dano wa magitimado ikid lok metela manungi nena ki waya eni kon ka gin ka ko dako beo ka ko dako ka ko no ko mayoto chikone bero a threat to throne magen gitiye. Now ana mero lok eni pechala mechayo tela pangat mo an bi kwanyo karna kamo ma chera neno dakika chelu uyapo warwata wan ki father nen MP chuo bera boko lo ero ber ka teta jemi moko ma eni tika timne chawajo ben bot father wa father pero pa wonu tela be chao kene jemi moko ma wonu timo mer wek dano ngeni otimne o weko ki ngeyo pero chao kene mar le ben pitien lok mo mano ben pedak be kakare chiro ngo boko lok ben o we lokom latien money en man ma ikin manual ma mege ki nyualo ma ot choron ma mege peke tichiene beno no tiga miete pi lok meneno person ikom latini and father kwanyu contribution ma mege father is one very generous person ngan pe campaign mo ma kwak ngan mo tam ya wa nya ta chwa ko pare father ka unyang pilok mo ma en bene miete ma chalo mire en bet part of a jog wang mo jogo chikwanyo mege bene manok wale enini okonyi kin me maro pi ko yo ka uchero iloka latini dong para karo anda dong pianero cher ka loko taya me mutaka ma mege anda dong ka boko lok ki mekanika mageti ka kenyo ni piana nero mutaka karo wir ubino berde ke ka rio dek take ka bino angwen abij apa mutaka mapapat tika bino ibia chara mo mati siti kulu ka kai ero biachara eni pala laka an chiene ma ini neno no tiga kenen ka chalo father bino ka unu nge mutaka pa father double cabin no gwak chao kenen taya madong ma wele yot lawyer ikoma chiel no tie chokwe kene atenga li mia bij bena ki wiye ma chere mia bichel now literally kadong ini nyai tiana ngwen manyor chienne maromo million onyogwak piera rio ya bor wait sorry chienne maromo million ario tana ngwen no any father okwanyo mio pitaya mana tiga lok menena enoni kin ma ana nero ki wan million ario tana ngwen ngat mken ma paro bino bene organization ma papat guber ka bino ko GIZ ki kona ngage ki bino guber ka loko taya ki bino ko guber ka timu service ka dong ma wele tiri lo no tikiana chile ngali mia chile ki piera bichile in ena ana neno so mutaka ber ka ngol ikar ma ana tika kenyo aneno ne chalo romo mutaka ma o wai mia chel now akero iwel matitidi pewe iwel pa father jani eta wai man kerka mutaka ni weng uber ka bino uber ka mio chiling ali mia chel no dong chiling adi
cha no ni tituan chiene mo and mono any chiene magiti within 1 hour mabini 2 hours an machala kwet pol kara mala peny agware tara logo kijal matiga managing kabir enoni la penya wa jalwe man luogi mutakali ini kaka ini ni konka ini acha konge ka ya kan bi achar panga ne jal ini bi achar palala hamani eno bienu tiga kan kila penya wa jal mun kaka ini ni idwe achel munu no chili adi chawa jal an merba ba mera buli gente tie I biachara ini matek be ya itwale eto pero matie ena ne chalo dano pe kagunero kos maker machine egunikira ticket piem kaka chani ka yini chero kimenyo mutakanio kimenyo ki computer kimenyo kono kwene aya machine matie maloko taya bene tie machine matie ma timo kono wheel alignment ki kono timo so jeme duong mera ta mano yamo ki egoni pepero inono service ti rwa malamal yero wachi gin idwe achiel chane makien num gitiyo matitidi loyo magitiyo matidi loyo pero million 100 kipiera beach niro eno ma wan watiga loki wan obedo ka lok iniandwe piera rio wi achiel medwe mokar dong en kika kenyo gin matimo ene wachi ineno nian dwe machalo tin nian dwe piera rio wi ario enini target maono wabedo kede wabedo ki target me million 100 ki piera beach eto by niandwe piera rio wi ario medwe metum dwe enoni mukarni duma bero onodong chene maono gen gi gene gi estimating machalo target me the whole month ma million 100 ki piera beach no dong gen gi no manyori dong jobitiu ni chaka niandwe piera rio adek piera rio ang'wen par wang madwe otum dong no gitiga tiu chene maton ti excess manyori no chao kene gien gumar dok waki million 100 wakbe waki piera bor idwe achiel now endong wajo ni chenele enini kache dong ki ngwero jamu keno duchu man gang pikomo oye ka pok kene ba oye ka pok biachara man gang pikomo ma chien mati gulu sita kagany dong wachi enini man million 100 ki piera beach en mano wan watimun wakero chala estimation in a month mane ini maaki servicing mutaka keken ko chena me mo gi nga gini enoni peke iye manyor ka koni inde kelo mo angeo ni dong bieke dong be kubiriti wi won jo ken matane kaka no chena mavup mabeto dong ana penya we jalwe we gin makama ini kiket no mieta kene chene adi we jal gini no omemiro kene chena marom kene we billion real we kini yup ka beru machal man maber chena we jal billion real
Ana romo yupo gin machalo man ci bene tiyo maber. Wai kameno gi komela det. Cha nen. Cha wai lutela wandi. Chiene tie. Bilion ariyo ni ini ci jo ken magibalo in just campaign wek any amene doke ko I parliament keken. Ilanyo bilion ariyo. Megwak ko kakari, megwak ko kumi keken. Ilanyo chiene madit. Nen chali primaries me NRM kong chiene mukene muchero kakamu kene pada be waj nying jone. Eno kakama chieno cherie ubiru chiene madone da. Kiri ka watika lokom investment we were per mir will. Ki reality check ni yat pe. Sie kamu kene ma chi inaccessible. Yo pepe donye ye. Egunio uno petit palutela me chero tingo yat. Me keno ne. I ori yat. Eto me lok ma tegu. Ma kelo yat. I ori yat. Kelo gudi. Kipuro. Dake yubo. Wero chuk beru tie. Wero lutino kwan bene chero kwano. Wero kakara miete mano ki tiga lar ngat mo ki ori yat. No yo oroto ini ono fudane kwa. Pe mon manolo yo do ito chanyo la to dong to tobe ma twal en kimutakani. Gin ma pol lutela wadong tika donyi iye kumbidi. Ere mekelu sorry after danger. Mando ngwira o ye ka tigi lok man sorry after danger. Sorry after danger ma ana tika wajni ene lok jem mugo chala ambulance. Mano mir ka ku kang I buane. Kadong ki tem konyi. Kadong ki tem konyi ba? Now, kadok dong tika man. Kachiene maromo bilion ariyo in la tela mo machiene ni tiche bene peke tutwal. Ngoi romo ketu ne I biachar machalo man. Eno ni ini tamni no lutiana chwela di magubi no tich bori. Lutiana chwela di maganyu bi ile iruwa malamal piana gitiu bori. Lutiana chwela di magubi no be biachar ma ini chao. Tene in meriti direct. Dakawe awachu mechanical en mawunu neno chalo kigene. Eni mechanical ngiti ki chiente. Pian ka ini chiero. Ino no dano duwa ta bore. Eto kumbini ni. Ini tiyo ime chili ngali piera bero. Now dano maduwa ta ni gumi chili andi bore. Manyor tiyan loke ni. No bera gutiyo chena maduwang. Eni eno ni. Kirka bedi chena mukene pa chair directly ki cha mamegi. Chair mere ki cha pa company. Ero mamegi money bere no gutiyo. Eno ni no itika lok kwa pa dano. Donka anamio la bol pa nita mong. Man die machima ne kum kame. Ariat gangwan. Ba mano miru il rome tuku dilu chian malo. Kituku mapat. Sports. Uganda wana ye potika keriye chwinywa. Pian watika maro lok me. Export mukene mapat. Chalo exporting security. Exporting chalo match. Exporting ga muko mapapat. Energy ma one wa prioritizing. Erika chalo no ni konki kel loka export me chalo pa lutugu mano ki signing gen ke Uganda.
no chena ben ma dit olwang mudonyo ilo mamekwa mano muchor bi ile cher malo countries GDP cher ben la mal wero lobo mamekwa dong lutera mamekwa kawunu udok wangi an pa dek ngarumo peba tiki kwe ikom ngarumo ne po dake ero ka obi dok wangi kong do kiliwa kien madong kilwani don lobo ni pagin makwanyo kwa wa kwanya kado obi kiliwa kirika obi yubu loj ba manda kong idea mo mera mi por ka obi yubu loj ba do yub loj mon mano lutino mane tin en magi cher mer ka bala li pagiramu chulu ne o yub dong to loj makache nen tourist go a ke wako chen gen giramo bino chigi beru iye giweko chene mo dong kakanyi kiri ka donyo botu eto chene ka donyo ingoma chuli olutono tika timu gin mon mabe ingoma chuli man ruom meka buru ruom me gang namu ki loj en mawun no kerni no mer me beko en mon mate tiene ching bulu magitika kanyi ay me achel bene u failing me katio ki bylaws mageu kuri chat mugo ma ini no ko bede iritians tika piem ki char dukan kila la kingang inono muyini kona ngagi dan mugo mago agi kuja gitika moju wa popcorn yani investor aya gendo muchor gi peba megwa kaka inini kiberi rit chao ken ben wa kopul be not dok ot pieni ki mir muchor ki bori la rok cha mutuj ko awa ki lobo meni tax free wada wene umoko chike ka wene umiro mok chike wene ka magwa ko dano mabotwa kaka kadong ni ama ma utute unyweno kwana kila bolo wajike chat la gala ne dong pege ramo wil la gala pamego pian ko no ben bane mo madi makome ben petika nen mabeni ko ne ki wala chilu bene no gwakcha ken ber kere tenguri iwaya migini dong ngam donyi ye ichero ka wil la gala pamuyini mo kere senior again a supermarket. So anyone be down with. Anyone down with it. So kapa wala wunu tela. Tela machero neno kom real issues. Pen neno gwako kakari, gwako kumi. Siya tamni oluto wa bichero kamo. Takwunu tela ni bero ngema be ni wan pelu chan. Endo ngi wai dong lu chano kong kuji. Lu chano kok ena ki waju ni. Chano moni tiye ke. Elpe wai ruwame enu ni. Pen ka chat, ka ngat mo te ka charo. Ka ngat mo te ka miyo ngam. Man lok ma chwer shunya en ko ye mi chalo le bole. Ka ngat mo te ka chat ngam bot balalo. Maramo wai eka piera ngwen. Eka mia beach. Enu ni la chan.
la chan ku pingi pinya ye mono wundu biro ka kenyu chi lo ka merda lo ko dwong anger be won ka kenyu tika joch ma chuju ni an bere chamo abe kwano gi dong kirika beti nero palotera timu loke nyo gore kit mari ke ken kon gang ba lu timu uli eno ni be pien inge kur ki chena ma in bene no be pe tia in ni komini o karmo keto ba chika in pe yo ba nyim palutini be mabe ba timu kelu don lo ma konyo community kwe ni bene be matto pige chao ken de bin neno chunyi dong chwe ki bu nyugwa ke kamone ma initi yene ene won ti bu chak ber ka yelo dana ti yo kilo me accident pende chao ko ka ngele chen dong dwa ko de mo nge kom ke rawana igude balli ki komi ma ina ye etemo unjo kene chingu bedo unyubo madong pedong bebe tiju mu kene chol ma mo remoti ye remoto lugut ko dan ba lugut dok at mugo chao kene ena ini o gien kamani dong no chao ticho chao kene be no mugo dong be pe da tela side nyang mo ki ka kenyo chi lo ka duong unjo kene utigi chena makubiri wele pe lukoi urama chamane era mera po wi ulo ka chen gino mio Acholi pegi lony ka nen no lonyo mono beri dog gang money pole chero ketok kala to ka ruid lonyo ni do to ung'eyo tian loke ka ng'ato pe ng'eyo winy en me achiel Acholi lwanyo pijeme pala to makiri wa del pie enini kiri wa chokchi madong be otuch mala to no rugo pud lwanyo pira makini enini umiyo pol kare jem pala to gak kapoka maketa kera chidong ini nyai lonyo ne chadi yini enumiyo yini bero dogang mon ka do lonya twali me achiel yini en na latin done notika puonyo dong biachara botwa kanywanu kinywe kom latin mamekwa param puonyo biachara ikur kong madong dito ni pam kari idi ichao biko nani dong kumbir do miro biendo chaktim biachara puonyo ben pepe nyote be pe weko ng'eyo gima ti gin enini waneno pol kare jem pala to gakalara yini choyo wil ka yini choyo willi enuni gin magitimo ber kaman kichoyo kit ma umire
estate enuni nyogwa biashara enuni umir kido kere kagi bidoro anga marom dore ene kikeri will beni yaw mi gini in ki ngari ko peka menno chatawni wun mo ti biashara be ka tetawni biashara wun enu mir beto na chicha okene ben umir chak la okin me choy will mon na chi ange mete kwar papa ento will li bena neno chare waj dung tika kelo tele mo ko kitaw bena ye chumir ki beta choy will me gwako lomnyo idog pajo money enoni en ga pedano tumo ba kot konga wunu chere loka kot ka chai ne wa chi win lokom will kita gena kita dano no dano tika challenging will choken me don chero mer ki kwa wang no ben will tika kar kirla tocho ekere ento wai ko ichao cher loko kila to la to do mi la to ko no nya chao chwe bien ka chupu lutini ki gena ki tuo marejo will atawni ki chak ben la ko choide biachara tela konywa konya kel gino mo ma obi kelo kom gin mag luon dando ma konyo community ukel biachara ukel lima dena mugo manon welle pere pekor money ma lurok gitiga gi binu kere kago binu chi yo ngela chen gitiga kwanyo chilling foot yang cha gene ugeri kar mate timo campaign why mege mukene don kago winyu dwan pipir mo no gitawne en pa pit panyane kago winyu dwan pipir don pir gi ngwej kinyang la chen don kan no pipir ko kar karo ke chawta bien joglone kingwaji ki pir chichamo kadongo tu kagam chene ya da in nyanya ni pe wile munguli pe wile chene mon nyama no mer betie no dong pe mer de ban na ke wot ki teng bate ka neno goga mon ke pe bela ring kere ke para ring mano tika la agana tika pion ka pirula ene kita mege wa kiruwa magubu ne pe kongdong tutte kong kong wango manak onero so ka onora mo konyo dano kike ukero gien mo ma pasen ne peke inying me konyo dano eto petien loke ni biachara sorry petien loke ni biachara manu wunu tika kele no mir pedo nong magoba iye magoba beno no eto ka in tika konyo community weko pe chalo ite foundation mogo ma wun no tika kere ni ma wai foundation ni yana mogo matetiano ma in ka yichere deno no pasen la peny ker ka cha pasen api ena hana we perai tawe ngar mon ene kwanyo gi magana e gam chen mon duak ke pasen api mi ben kar maromo ngat mon enoni wa duak chen eto pedong ya ne andong ki diko kor ma mege tika deno gi chane ando agamo gena mego do gamo chilling ali ba pak diko inde mero duak ali ba par biki wa tiano eno do no gango ki monyor dong daro ko biru dago pi pa joni ena gitiga poko lon madung chena mo ka ken ma inde tiu bor redlim chan monyor inde peke ka timo gino mo kerka dong ingam ali ba par bi aya ali ba par bi eni o mirde duare mere duak ali ba par bi enoni sorry ayini gamo chini ali ba par o mirde duak dong chena ali ba par enoni kichili ali ba bichi wiye mano don kero chile ngali ba par bi chena ma ini duago duju in ki kom chena ali ba pa ne ini tiu chile ya di ki ye chao kene itiu bene chilling kadong madit lo no chilling ali ba rio nyo ali ba de
kiwi chiling ali papa en ma initi ma in chere gamon tien loke ni dak wek ini yen o ali papa bi chake no dare meru ki den mu kene bor la wori ma dir dong mo go chako bene ki nyanya ni monyor ini pe ka tiu chene mo pi in ki keni unen kama an di bene chunya chwe chika no wunu neno ni pat eni bene no tima raj mege wadong pegitiga no kwa mayo unoko kelo en kuri chami makama eno be ko kony ki community abiro ni pero mtero chene marach twad security ne bene weko pero manyange pero cherka penyo warga ngom lu pichene mo magwako nyo chale chiling ali 100 ali piera biki ali 200 gili ti loke duong man loko abe kwano bene lok mangunu tika wajne kakanyi eta no chunya chwe nilu dirwani beri chalo pegi wori kin piny gineno gamal wergi mukene tetimone ti jo kene ma chok guchak waton ma meggi ma tie ma gitiga pok kere ki tich pot dano man meg wani welu tele wani wa personal assistant tele laka ti nyankole driver ane be noti kaka mapat ikonya chuli dong chawa di ofisi weng upong kilu rock ina chuli pete akonyo le wori kirika pete bene gien ma gien be gitiga battling kere eneni ikit me chuli dong be dano be matiga dabe dong pe ini tambe chake ni konya chuli be le wori eno gak dong wie daga dito chake be dong pe wori chake be no wat dong nena chal biachare meke chicha ken be a chaka chuli be milk balancing man dong ka cher ka kwan comments amiri ni cho lok mamiki wan wo be konyo paju ni ning loka ngo akalo tela wakitira nena ki wow tiani chumir guwi kera ngeni wunu tie wunu tela wa mabeo omar ni gaw mir ki roch utie dongin wan watelo lok me roch gang tele ben kai karo yo mabe beno no pe piko tichi munen atam ni ini no parai tim gin mabe yo kero la mabe ti kira endong wag dak ri tela kong dong na dano nyero Moses ali kona nga ikita dong beru kere beru we dong dano kuni taga etro fut ki kwanyo ki chung ki dua ki kom uberi pieni ngeo tian loke unu ngeo don lo ma Moses ali ukter kang bot ki kuja mari mo kumbiri ni ka ini ngala loka Moses ali ikit state matikere mari mo romo neko in pien la ditti kun na dong tie ki wajni ko timo ngo we won jo keno pop ena itiga weko gene lok men mama pa kono ngage ni pen petum kono ngoge loke duong benata ento ipot ki kunu bot ken mati tie katimu gama pecho mapetuto una cher kamo kidwako kiri atamane kirika ne obeber ka wuot ki pi mano gitiga med drip chien cha duju mano kibiye cher ber kere parliament piente akonyo madi megwani wamero watimu nini tam mabeju tie lok mabeju tie
kit mo mer ki dong kiri lugo eto chal ki kin ma wana chweri dong to mar ti kere maber komen sa neno bene duduong yira kwange all right komen mena machel Akibot Richard, okay. Mawaini, poch body, jok. Okay, poch bot jok machunya leng. Man, apoyo, jok machunya leng. Chak eno entiga wacho luba. Yan luba bene, kibot wakany. No kiluani jok. Chidong ludini gutam ni, pier tekinong kit yo ma ulu kera paka ikin money and man ma ikin mate kwar. Man ochaka chon Lucky Dube. Tiga White the Ben. Let me appreciate you always for the good work done in social media. Anna Poet 12 for Lino Gomic, Chiga Wine, with the deepest respect and heartful greetings. Wow. With the deepest respect and heartfelt greetings, we address you today through Lakwed TV and with special appreciation to the band for providing a platform to amplify the voices of the Acholi people. For it, well, for Lino Gomic, for Chaka John Lucky Dubetigo and the band, let me appreciate you for always the good work done in social media. Oh yeah, I think in and why. Lino Gomic, American way, our people have endured much from the dark days of conflict to the ongoing struggles of rebuilding lives and communities. Your role as a leader is crucial. This message is born out of love and a shared vision for a peaceful, prosperous Chile. It is a call for unity, reflection, and bold, compassionate leadership that embraces the need and hopes of all Acholi citizens. For it as well. The history of Acholi people is rich and resilient. For centuries, our ancestors thrived in this land, cultivating the earth, raising families and passing down traditions that spaped our identity. Environment watching identity. Our culture is vibrant, filled with songs, dances, proverbs, and deep connection to the land and community. Trauma, married by conflict and trauma that have shaken the foundation of Acholi society. The wounds left by the Civil War and Lord Resistance Army insurgency are deep. Families were torn apart. Children
orphans, and communities blessed. Yeah, local insurgency, anyway. One machalo joma wakwano lock me kuch, lock me peace. Yeah, we've done some peace studies, okay? It was conflict, it was never a war. So, war mama beri northern Uganda kanyo beri pe. It was just conflict, insurgency. Pia nene gwak. Pitian loko mi awaje kama eni kwa ni amola chiana dugu cha tero. Afoya. Many continues to live with the scars and scars of loss and displacement. The challenge, trauma, poverty, and marginalization remains real and pressing. But that's how it is now. Today our people face multiple challenges that require urgent attention. Economic hardship remains widespread, with many families struggling to secure livelihoods. Yeah. The youth who will, the youth who are the future of Acholi face high unemployment rate and limited access to quality education and skills training. This threatens to create a lost generation, disconnected them from their roots and hopes. All right. Infrastructure in many parts of Acholi remains undeveloped. Roads, schools, health facilities, and clean water sources need significant improvement to raise living standards. Without these basics, services remain a mere dream. Wow. Lino choy. Dino kene unjo mo kene po choy. Choy Canada. All right. Esteemed leaders, that surely people look to you for guidance, inspiration, and protection. Your influence can foster unity where there is division, hope uh, where there is despair, and progress. Okay. Leadership rooted in empathy, transparency, and accountability will restore faith in governance when people
see leaders who listen and act to the common good, trust is rebuilt. Yeah, I agree. Um, high leaders, it is important you continue to engage with all members of the community, men, women, youth, and marginalized group, to hear their voices and concerns. Yeah. Yeah, ka white kong love money Kenya. I do not mean anyone in. Barungeo karma ludiro umegwa gubichero. Ni dong giti cher ka lok pe Acholi wala bong penyo tampa Acholi. Karma gen go cher ka lok kay pate. Mano kin ki pe. So gu kero condition. Magien go choy wala bong penyo tampa lwa. Machalo winye magien giti kere ki gamente. Enuni, to me, monopeti kirgen mama in rabo describing chalo actually chat. And I think that one to me, it describes exactly chat actually. There's no any other better example than that. Lino Gomik Tiawaini, we urge leaders to prioritize investment in education and vocational training that equip young people with the skills needed for meaningful employment, support initiative that foster business. Sustainable development should be the heart of your agenda, protecting Acholi's natural environment, our forests, rivers, and fertile lands. And fertile land is crucial. Yeah. 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 And look, Duong, and then Shawn of Chair Marach, William Ochola, Tigawaini, in Kono, Ngoma, Geo in Metela, Kawek, Iker, and Tam, my Tikere, Kamine, Ni Itich. Nadit William, Afoy, the Penny. Stella, Maaram Tero, Iani, Stella Mada, Ma, Bikin Kara in the no fooding mama chuli ni food paramuti tutwan. Pien tela matie umiri para in chieri tong wana kom la wori we rien miri ichieri ilok chal pala wori udok chalo kiri wa bot chatan ka chaine ni. Wekin nen ina ye chalo yechu. Umiri itong lok mona wek bene urto kakar queen kid. Ilok chidong an kachalo lok mona. No pabit wera. Piani yer bena peke chitien lokene no ka kinyo maro dio an kidong mukene bena ana peke chende mecher kubipien lok me dong te kon yene weng dong birte te ken dong ka ini cher ka ini non loke kai chara bod lukin gang kigang pengeu kima kigang kone ene la chan mo ne kubiti cher ka birkui por beno pian be ki weche be ka chien pepe tempian pian gitiga mirena liba chiel la liba rioli enoni. That is the mentality right now.
Miena libachel mono chamo, mia libario mono chamo. Kidong round choli pe mwaka pitch. That's the kind of leadership man alpada ram peruti. Piano mira chungo, awachu ni jal, pero tika man kaman, won bera balu tika man kaman. Chika dong, chuli ka ini chao tujubale we don't boli quick. That is why I can't put kinene wakar mo. Madong olo nen chalo. Dong olo telle, dong bebe olo. Jema ikini no jema kwa ram timane. Lino gome tiga wani responsible use of resources ensures that future generation will enjoy the blessings of this land. Development projects must be community driven, ensuring the local voices shape priorities. Transparency in resource management will prevent exploitation and corruption. Loga pagi okunya bela. Anata meno, sorry, loka pa ya pa betiye. Dala chwa ranch. Padong kupiri kimione. Goya chuli kiriyamugi ukiyane. Unoka yano en kiti choy ini no en lokatika meno. What I would see any cow no ni more to bay ye kenyo ano no kong ma chiel machala tela na chaka way ngoma ti no kaini. I don't want to tell don't ka gini enitie watimu community nini kwa chaka kong kenyo. Chika don't wa penyo kita gitimu kere community. Kirika gibi agi weko ka kenyo. Chino yone umiro bed marwate. Pegi chier ki piyo chalo kaka mapato. Chalo mogo mutime. Ikapot penyo mogo mapato. Maini no chier ki piyo kaka mapato. Rocha kalwen kamoni. Perkina do ben meri kin gi kuno eno mil pa joma mapat no te chope. Pekitimo kameno. Miri tieto lokata bien bene gore pot community ana beru kidul machala man. Gien magu wacha ene borro kaka ini mola tie, unyomo tie. Sidon kaga ini tie lokane download kikit mano chiek pagamento tie kere ka download tie ka beru mo no mir dano okay yeah. Chidong won lokutini ning kichao nena kika kenyu. Dano. Peki go down to tech, peki riemo, pepo yere bati, niga rio mochi waide cherry, wala bon chene. True peace comes from healing, promote programs that address trauma through counseling, traditional healing practices, and community dialogues. Yeah, that is the best approach. Community dialogues, traditional healing practices. In America, they win your man no kubila quad morning or more with a mono. Yeah, mere choka year one man again, Lino. But these are the realities. In a gem, America pet can be you know, more gem, traditional practices. Mono gem arrangement, Chatan. Reconciliation reconciliation is a process that requires patience and ongoing commitment from leaders and citizens alike.
Dear Acholi leaders, your role is vital and challenging. But with the courage and compassion, you can guide our people towards a future of peace and prosperity. Prosperity ni ena nung kama no poor ko ino pian ka in prospering community no. Ibitugo ka chung kumi. Ini ruwenyo official. That's a challenge. But kau kong nel but I think lo tell me make one kau kong that ticket there mama ti no kong ki kwan ki take you for some special training ma will help them also to pian mindset change but lo tell one be no peer tech lo do you peer tech da peer tech. All right. Minister ne kwenga kwe diben tera ka inde donyi ye beru chalo mako ngotuol pe bwarata. Uh, the entire actually community stands ready to support and talk with you on this journey. Man, the above journey. Man, the journey of the journey of peace and prosperity. Together, let's build a united Acholi, proud of its past, resilient in its present, and hopeful for a flourishing future. The lies, UG, Uganda, watching it, divine greetings. All what you have said all comes to the absence of the government to protect the citizens from danger. Through policies and laws, the children of revolutionaries are the ones protected. Okay. Wow, okay. With deepest respect and gratitude from the concerned Acholi citizen living on the other side of the vast Atlantic Ocean. Yeah. for the twelve man government. Enjoy my tech, that many church my budget 12. David Ojan Tigawani, leadership is also the root cause of an organization's failure and demise. This is a well-planned strategy. Wow. Realize Uganda, Tigawani, Lanya Pacholi was in animals and land animals were taken by the current government. From the camps, they were left to fend for themselves. Actually, of IDP camps and the ones before is very different. You know what? Look, camps ibajane. Amka logo camps genmutime ene community ma ene luaki ene guberka guacomoy. Penini no barracks pamoy beruki iye. Kadong community beruki waka. Okay. Charo tika waini
Indians marry relatives because they don't want wealth to go outside the family. Indians, many nieces and nephews marry nephews and nieces because they don't trust outsiders with this wealth. Wow. Okay. We put a name chama to jar. We put chama and man to lock na nene. Awaj many a poor tea ikirmete kwa. And so if we can actually try and pick out something from there, I think it would be good. The lies, Uganda. Actually will have peace when the current leadership is not in power. Lotela Mai actually themselves poor and are beggars in Kampala. Power is everything, which we do not have today. Okay. Look at anywhere. Look at Enoni. Karmo general tema bikati ki loke Enoni. Ma ini waju kumbidini. Ma no what it them mobilizing resources moko. Chi general tema wani KMPs pojele. Yon chen gipe. Ma jo na gibiong girie kaka en actually yen kakama chena. You know. So I believe Gere. Okay, why? Million Pierre debt kiwi and plus other allowances, Mabiane. Why are they still poor? You work ping on China kipe. Do you know why? MPs kilo tela mapapa but get elected leaders. Guchero Gudwaro Womgi ma into the vulnerable but rebel queen. Piane chieke mogoma ini chieke madong kupiri. Pebe ram watia koneni koni kipenyi yedogi. Kage penye doge no la game pe. So mi ribed ma mole wek pe ki penye kila penye egoni. Mono bene tie. Kidong mi ochene moko mate tien wek pe ki penye ki jema in pe chu pe chi kapera. Sorry, wek pe ki penye ki jema in chi kapera. Ngarmoni. Pero tie to tie. To kumbiri do one opportunity ma date. Bodlo tela ma mekwa. Merien yo me chate ke kenge. Omio chene gibene tiga tum ilok me pien gien ni karma gibir kwi pegi tiro tich pa MP. Surong no MP pien yang dong eno nyuen neo kilok doge ke kene dong cher chak por yu pony mogo maono be pegi tong ke nyingen. Tingeo yin mach ka dong iti aro ni gana amin nguen ka dong iti aro ni mach me tiga loko mach. Ino ni chao kendong no jeme baleo. Me joan tiga por ilok mogo mapeo no meki. Winj loka pur MP mene ma pur. MP chiaro chungo ingat greda. Piandong kiana money magamente mio.
me for guri bino kar me for guri do ramo no go chimera district yat guri non ke cha pore guri non ke cha pore germo non ke cha wek any bini chungo kade penyo dong luak uneno gina cheng cha we chune we kangune that is fraud uneno gin ma cheng cha we chune bitim ni we mando ne guri da gero en ko enu ni ayeti lok ma no mi achulu karo gen tutwale kom general tema piano no gitie dong gen ni general tema tika pian kala tela gunyo liweng ikit ma no kinera en timo gi jemine ono pat kimoko enoni pian general tema no ka community uwajo pero gi icha en ni kwanyi chimbene goyo chalo guri mone en ma aki gene kan en ni guri cher pa mina no ka chagini it was just a phone call paka wani diri I want ni gene oh sorry en lemona da khati donye pe ni diri ni amer grade obene yo ene chak de yo kipu yo kichwalo temne ning umio instruction uruone chot grade chot now eno ni ere no koritela mauno kauna actually romo donyi iye kauno giram neno chale wachi kauno gien ma kitimo no be en ay ka wai pero mo ti kono ngonge general tema no bino twando chelsea dio pilato umio do chelsea da ko mama pat madon kubira cheli pero wa kigani ikom ning twanda machal general no bino kom bino kikome ma pange ukit mo bit twa okere gini ni ma wanya mena actually wigi will ento into timo pat pa ning twan into timo pat apetu to. All right, chera nyim chano chero wana lo katana no mer be yo David Jan tigo wani Seven tells everybody he fought for his freedom, and that is why he will rule until he's no more. Yeah, I'm chilling, mega chilling. El could be into them chilling. Even young man, need you my tech to 12. Okay. Mari pe 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 Mari Pegulueño icomgamente and Pegulueño icomgamente eni. Mozizali okonyo gamente eni melueny ikum actually pegitie free. This is why investors are balado. Yeah, boy lucky. Na Mozizali ge kono ngage eni wa the late enma no enma no mutakane no yelo rugo abiriga. Yes, Johnny Wengu da awinyi ilalia ka en mano ki bere kai ma Johnny bere gi logo wala be choli watin wadiro no ke kana achara pirga mutare but Moses ali full logo matam ni look
Kokeneti duong umerwan watuwalo yekai. No hate, only facts. So any last debate, what does debate mean? Also, what did you eat today? Okay. Put pa cham. Dek mo magilwone dek. Wa wachi. Tawana ger chero. Ber foot pa cham dek mo magilwone dek. Gien ma kwanyo kiko yo. Pien ana ki bo piny. Ki nyom pala wotwa. Mauti me kumi. Airport down pero wa mbale. Chirong tuan ngwachi en mawa geri kikuja ni. Kwanya hapa taito no liweng. Umiyo da kidoga mano chile manake. Ki kana kamtini. Ene gwen no dak ne mi tutwal. Chuno da wai pada weke no don kunu. Chien gine ene furu gake yewa nen. Titam ni kwa chamo no ngachi uribera guri dek mo. Iya. Chiman ene gien ma kapuru don wajino. Kane mirar pigina chamo chi eno. Barati yenyu kinmo ma ulo pare ma no pigine tie kirika kona kweyo no ano gera no bere tuma be apoy kidong la pen ni nying dibene ini tielo kene ngol dibene ba ki kom benet anya benet ti kigang ono okay kigang kilwonya ni ben kidong piana ne no mo ono ngat mo no tu winyo loka ben ina winya ben Penya cha wa chan no lo pikit jim mo kuma page mana timo sidong this is the ben chalo in ben ma no gelo ko ne this is the ben anyway so endong the ben be do cha ka kenyo o mio joken no do mio magilwo dong ni the ben well chi yongela chendong I narrowed it down to the ben Get man up your bed, get it. Ci en tien loke eno, bange ko game. Kidong penye what's your daily life like? It's hard. Phone calls after phone calls, you keep hearing this problem, you keep hearing about what is happening in other places. You only live in pain of hearing what people go through from various places, but when you have nothing to do about it. I have very little time for myself. A lot. Maybe if you inbox me on WhatsApp, we can talk more about that. That's my number running down. All right. As Uganda, so any Ugandans, including Acholi, must fight for a peaceful transfer of power through free and fair election. It's the only way to development in all parts of Uganda. A change of leadership brings peace. Yeah. Another a peaceful transfer of power will
do something unbelievable. And you know what that is? And we don't be willow be peho to madano what a year. Kirka will erkibitimu yekinya. Then life continues. No tell a manyanti. And tell ne and bore a tamini no mere popo arne o mere bedong la caras yell. Tobit mere a clone of what is in place. Should be something different, something new. No, down around very bad. Depend. Someone is blocking my opinions. How? Who is doing that? From here, let me know. Because no one apart from me, myself, has the capacity to block. I don't know who is doing that. I'll check through it. But I think we're hanging. Lino coming to I support William Chola's proposal that the Ben should join leadership to fight his YouTube bright candle where there is always darkness. Yeah, but I think Nero Kilok Ma Mio Malupe Kilok William Cholani Atawni applies also to this this idea. Alan Chikawaini, we need to work together to improve on our quality of life, create employment opportunities for our communities, either direct or indirect. This needs to prioritize skills-based learning today. Yeah, fire. Jaro Chikawani Diben, not money, Chika blocking loka. I don't know. Be doing this. Let me check through. I'm scrolling through where come. But no one has the right studio kind. Unless it's something mano work YouTube is being suspicious, right? And I don't know where you're watching. Okay, you're watching from YouTube. So I knew exactly what is happening. But I'll try to investigate by between now and the end of the show. Sula is again to an event. It's 1980. I voted the late Eric Otema Alimadi. I expected nothing from him because the government then had put everything in place for us as citizens. Public hospitals, schools, agriculture. Oh, okay. And watching here, all and many other were taken care of by the government. Then MPs are not surprised. MPs are not supposed to buy ambulances or pay school fees because the parents couldn't afford by then. Yeah, that makes a lot of sense. You go, your policymakers. This is your part. Check. Okay, law, okay, bills. Mawe kwan biru nono. Rome mete cherla mal. Kiwiro gemuken yorkom lokati biru mabe. That to me it works. No. To me it works. Evelyn Apo, thank you for all that you do, Ben. We love you for it as well. Boy, love you.
kadong jara tiga wani I was the 5th after Lino. It got blocked. Let me see. How? Piani, the system detects. Okay. The system detects. It detects F words. Yet mogo kinagami, but I doubt if US has to do. Pian in pia yang narmo kain mana yang. I know that. So I'm wondering. I don't know what is happening. I'll try and find out. So man ene lok madano perka choy ne kika kai. Mado ucherchi tumo. Dong ana lego won in guak ngat mo na pay subscribing channel me Lakwed TV pay subscribing channel. Magwa wabikil lok maduong una je maduong tira time Nero Dong Romeo Nero Dong Romeo Kariki we manyan weng bene lokatiga bino abikelu potu ka chel ki aneno bene boss me ku kariki we manyan bene so we would do ba maybe mwaga ne oroda kong mo bi mielo kong mo de chi let's hope for the best ana boy with 12 Jarde wa erano in logo piloko balalo. So I don't know who is that one doing it. Unless they have started hacking their accounts, I don't know. It's not right. I'll check. No. Okay. So I'll find out. Unfortunately, I pay contact, but if you can WhatsApp me, Jara, where I try to investigate, then I give you the feedback. Keep on your WhatsApp maybe. She atam ne any better bear. Anapo would twelve pay subscribing, pay following one, make sure you following continent or Twitter in a Twitter. X Dola Hell. Kaitinanoki X, Tinanoki LinkedIn, Tinanoki Facebook, Tinanoki YouTube, Lokwaki Kamoy and my chia. Kidong Namachima Mega. Tiano kang itamane gware ikerla tigi mo wek bene kanong bene ki chama mo kirma wa wana nen be pia chama ne. I think that would be nice pian pia chama de wana nen and ma ali the war so friday ken pa kwang ngudi chama mera kidu lo nge and now wana do kwe le kirma ne kenyoni en lo kam kene be en olo timatek pian awa kimbale o ka ini pora ki yo makampara no bereng chakri karo masaka chi peyot twal poyu amaru twal na machima mega ero iram diskere men loke ku pepilok mo pat nyo bene iram diskere me mio point bora machado yo chel mano in mio support bora chi ana poy twal poy matek yeah, apoya Lino, because that is what I'm supposed to. Is what I also requested for. Ayela peana poiva, poi mater na ber nge powari chido morio kakani bana kwaye kija lok ma bere lokone bere duong man lok manu dio ko macholi tela me be kwa won ma purti ka nena ma kwa kanyo pia cher ka ne o timwa be ukonywa saving one saving ajim para dia ma mekwa utiu kada jemi makelo onyo remo bibaro family ma meku konye pere chi atamne obwato ki jema rajo o kony kaka ye ri tere ini kado ngunu te timo jema bejo ba uri kin mo ke ken neno ana poyo ten
wo ron tumere ki konyo gumbo tu ma lobo ni kwa petwer miune bot koyo pakadare wanya mala chen videos tima duong matiga bieno mukene ma lok mukene ma boko 1 kilo meo dong romeo lok mukene bena an big kilo botu mano wa boko 1 kilo me lok mukene bena big kilo ma pat ki mukene ma dong no word papat ikin ka ber ma papat an ki omera alturo kachiel ki omera chiel ma en beno ber tie ma wawor ke ki wachero kan neno pero padano ma papat itiga woki dok pabelero en lok pabelero chiel en ne omera jar wana chiere ye si lokedwong ya ana koyo pajitwa wan pullo koyo maru Acholi pikute, pero ngena acholi pikute. Acholi pikemme, pero ngena acholi pikemme. Acholi pikute, pero ngena acholi pikute. Acholi pikemme, pero ngena acholi pikemme. Sending love to my motherland, a beautiful place in Africa. They love like a family.